Dragi moji, bog svima, ja sam Ivana, dobrodošli ovu srijedu na moj YouTube kanal. Odmah sam morala sjesti u auto ovakva, razmazana sva i nije čudo da sam razmazana, ja sam toliko plakala. Od sreće, odmah da vam kažem, nije se ništa teško dogodilo. Da vam ispričam šta se dogodilo, snimam se odmah. Danas smo po prvi puta, kako sam ja to mislila, trebali dovesti Jana na pregled neurologu. Dakle, za sve vas koji ste se sad uključili, koji možda ne znate, moj Jan je imao tešku prometnu nesreću prije mjesec i pol dana, ali je jako dobro, sve je u redu, da se ne brinete. Dakle, imao je tešku operaciju noge, on još uvijek na tu nogu ne smije stati, ali osjeća se jako dobro. Jan je jako dobro i sve vas puno pozdravlja, za sve vas koji stalno ispitujete i brinete. Dakle, hvala. Danas smo trebali prvi puta doći na pregled neurologu, jer nam je bilo rečeno da se javimo 20 dana nakon što je on otpušten iz bolnice. I to je bila jedina informacija koju sam ja imala. Otišla sam po uputnicu i došli smo danas u bolnicu naručiti se s tom, dakle došli smo s tom uputnicom i na šalter i sad ja mislim da će oni mene odmah naručiti danas za doktora. I dođemo na šalter i žena na šalteru kaže možete doći tek u 10. mjesecu. Ja kažem, ali gledajte, meni su rekli da on mora biti pregledan 20 dana nakon što je otpušten iz bolnice. Već je to sada i prošlo, jer on nije mogao stati na obje noge i bilo je teško ga dovesti uopće u bolnicu. Dakle, on sada može na štake. Pa smo ga doveli sada i ona kaže, gledajte, svi su doktori na godišnjem, jednostavno nema mjesta ranije. I sad žena se trudi i pokušava naći što raniji termin, pa kaže termin kad smo mi na moru. Ja velim, ja ga ne mogu vraćati s mora, on mora plivati baš zbog toga što se dogodilo. Pa se žena trudi dalje i nađe termin nešto ranije u 8. mjesecu kad smo se mi vratili već s mora. Kad bi se mi vratili već s mora i uglavnom ja u šoku, jer govorim joj, mislim, šta bi bilo da, kako ja nisam dobila pravu informaciju, šta bi bilo da je on u nekom problemu, on srećom nije, ja vidim da je on neurološki dobro, jel? Kaže ona, gledajte, mislim, u kompjuteru je to tako, ja vas mogu samo zapisati onda kad su liječnici ovdje. I sad ja, očajna zapravo, jel, znaš kako, voliš znati da ti je s djetetom sve u redu i od doktora, jel, radilo se zapravo o tome da mi je u glavi to da kršim nešto što su doktori u otpusnom pismu rekli, da on mora biti brzo pregledan, a ja ću njega pregledati, dakle, tek krajem 8. mjeseca, po tome kakve informacije imam. I dođe moj muž sa Janom, jer su oni u međuvremenu doštakali. I ja velim, ništa od toga, vraćamo se doma, nismo dobili termin prije nego tek tada, krajem 8. mjeseca. I sad mi onako tučeni, svi vraćamo se doma i u to dolazi jedna, reći ću sestra, neću imenovati, dolazi jedna sestra i počne razgovarati s mojim Janom i kaže, Janči, ti si doživio istu stvar kao i moj sin. On je isto sada dobro, ali potpuno istu je nesreću imao, kao i ti, isto ga je zatepao auto na pješačkom prelazu i on je sada dobro i pita mene, a šta ste došli? I ja joj ispričam ovu priču. I ona kaže, ma dajte vi meni te papire, ja ću to sada srediti. I uzme telefon i nazove 2 broja i kaže, evo idemo odmah sada da ga doktor pregleda. I ja sam tako počela plakati. I rekla sam, vi ste moj anđeo. I ona me grli i kaže, ja točno znam kroz što ste vi prošli. I kao majka, i kao medicinski profesionalac, znam kroz što prolazite. I baš mi je drago da sam mogla pomoći. I kaže mi, znate, ja ju pitam kako je vaše dijete. I ona kaže da je dijete dobro. I kaže, znate što, kad se to dogodilo, ja sam samo govorila, hvala ti Bože što si mi ga ostavio. A ja sam, ljudi moji, svi vi koji ste gledali taj moj video u kojem sam pričala o tom što se dogodilo, govorila potpuno istu stvar. Našle su se tamo 2 majke čija su djeca doživjela istu stvar, istu, koji su govorile istu rečenicu kad se to dogodilo. Ja sam joj rekla da ju nikad neću zaboraviti. I ja ću njeno ime zapamtiti zlatnim slovima, neću vam to sada reći, samo zato
što ne želim da ona možda ima nekih problema na poslu zbog toga. Uglavnom, ono o čemu sam ja vama danas htjela pričati je to da postoje zemaljski anđeli koji hodaju ovom zemljom i imaju neke zadatke i pojave se u pravom trenutku baš onda kad ti ta pomoć treba. Ja sam sigurna da svi vi imate ovakvih priča, sigurno, i sigurna sam da će ih biti u komentarima puno. Ja vas molim, podijelite ih. Baš zato da svi oni koji nisu imali ovako iskustvo kako sam imala ja i kako ste imali vi, da znaju da to postoji. Da znaju da postoje anđeli koji hodaju zemljom i koji na ovakav način pomažu ljudima. I nestanu i ne pojave se nikad više i ne vidiš ih nikad više. Puno takvih priča sam i čitala i nekoliko mi se dogodilo, evo ova je zadnja koju sam doživjela. Dakle, voljela bih čuti vaše priče, ali ono što bih još voljela, dragi moji, ajmo mi svi pokušati kad god možemo biti isti takvi zemaljski anđeli. Kada nekome možeš pomoći, napravi to. Ja znam da vi to radite, jer znam da je baš takva ekipa ovdje na mome kanalu i jako sam ponosna zbog toga. Ja se osobno trudim pomoći kad god mogu. Kad god mogu, nekad ne mogu. Nekad vaši upiti budu toliko osobni i toliko teški da ja jednostavno ne mogu na takav način onda pomagati. Ali svi mi znamo trenutke u kojima možemo jedni drugima pomoći. I zamisli kakav bi bio ovaj svijet da bude što više ljudi poput ove žene koja je mome djetetu i cijeloj obitelji danas nama napravila nešto ovako. Zamisli kakav bi to bio svijet. Ajmo množiti ovakve priče što više, dragi moji. Veselim se silno vašim komentarima, veselim se svakoj vašoj dobroj volji i veselim se svima među vama koji će potaknuti ovom mojom pričom hodati ovim svijetom i činiti dobro kad god to mogu. To može biti sitnica da nekome pomogneš da izađe van iz tramvaja, da nekom pridržiš kišobran kao što nisu pridržali kišobran naši predsjednici dok je kisnula. To mogu biti geste, mogu biti male stvari koje ovaj život čine boljim. Ja sam sigurna da ćemo ih množiti ovdje. Sigurna sam. Sve vas puno pozdravljam i želim vam svako dobro. I spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Grlim vas i volim jako i nemojte zamjeriti na ovim suzama, ali sam baš pod dojmom i tu se kuham u autu 50 stupnjeva. Ali vrijedilo je, htjela sam vam ovu emociju podijeliti odmah sada. Puno pozdrava imate od mene, Bog. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite, pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bog!